Nih. Ayo. Asmaul Husna ya teman-teman ya, bareng-bareng ya. Iya bareng-bareng live ya. Nas'alukal ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qahharul wahhab Razaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izul muzilus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafizul mukir al-hasibul jalilul karimur rakibul mujibul wasi'ul hakimul Dul ba'isu syahid al-haqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir az-zahirul batinul walil mutta'alul bar tawabul muntakimul Kul malikul mulki zul jalalil wal ikram al-muqsitul al-jami'ul mughniyul mani'ud darun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisu rasyidus saburul ladzi laisa kamislihi Syai'un wa wasami'ul basir Allahumma salli afdala salatin ala as'adil mahluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada matika wa midada kalimatika kullama dzakaraka zakiruna ghafala an zikrika ghafilun. Iya. Ayo lanjut ya. Tuh yang ada komen tuh siapa tuh komen? Nge-live Bi. Ini nge-live iya. Kakak Atta, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Atta ya. Ya ampun. Kakak channel Kania, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nih. Tuh kakak Kania ya. Kakak Alzena, ini kameranya. Kakak Alzena Laika Sabat ya YYS apa? Kakak Sri Agustini, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Kakak Sri ya. Iya, terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen ya. Salam kenal dari kami teman-teman ya, dari Kakak Nahla, Dede Zahra dan Abi Fahmi teman-teman. Iya. Tapi ini pendek, kalau situ bisa dipanjangin. Oh gitu, iya bisa panjangin ya. Odolnya. Iya ada odolnya ya. Kakak Alzena Laika, iya. Ini katanya tuh pisan kelas berapa? Ini imut mungkin ya. Kelas berapa? 1 apa kelas 2 apa kelas 3 kelas 4 kelas 2 ya kakak Alzena, kakak Nahla nih. Ini kelas 2 kakak ya, ini yang kecil nih
masih 4 tahun kakak ya. Dede Zahra masih 4 tahun, belum sekolah ya. Nanti insya Allah udah 5 tahun TK. Kakak Sri Agustini, bentar Bang, aku sudah subscribe Kakak Sri, Masya Allah. Makasih Kakak Sri ya, barakallah ya. Kakak ini Fadia Salhah channel. Assalamualaikum kakak adik bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Oh, lembut iya. Lembut ya. Salam kenal Kak Fadia, Kak Sri semua teman-teman ya. Kakak Asma Zi, Ade lucu banget. Iya. Lucu teman-teman adanya nih. Nah, Kakak Nahla sama Dede Zahra teman-teman ya. Lucu. Kakak Termitus Master, iya Ju, iya. Salam kenal teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen. Kakak Sri, Bang rumah abang di mana? Aku pengen tahu dong. Kakak Sri nanya nih. Rumahnya kita di Bekasi kakak ya. Di Bekasi. Di Bekasi apa ini ya? Jadi Keramat kakak ya. Kakak ini nggak ada nama. Halo, kakak nggak ada nama. Iya. Lanjut teman-teman ya, teman-teman terima kasih sudah komen-komen, teman-teman sudah like, berkol, teman-teman sudah subscribe dan semuanya udah tap layar teman-teman ya. Kok nggak ada namanya? Iya, nggak bikin nama. Lanjut teman-teman, kita baca apa kak? Wabang dulu teman-teman ya, kakak Suswan Gaming, sapa aku bang. Iya kakak Suswan Gaming. Halo kakak Suswan Gaming. Enggak. Kakak Febiola, kelas berapa? Aku udah umur 10 tahun, aku kelas 4. Iya, ini Dede Zahra baru 4 tahun kakak Yola ya, kakak Febi ya. Febiola, ini empoknya umurnya 8 tahun, kelas 2 SD. Nah, lalu ini kelihatan kakak tuh. Lalu kakak Sri, Ade 2 lucu banget. Iya, lucu kakak Sri ya, amin ya. Nggak ada nama, aku ada nama, bukan nggak ada nama. Ya nama aku Farel. Oh ya kakak Farel, Masya Allah. Oke kakak Farel, salam kenal kakak Farel ya. Suswan Gaming ya, kak Suswan Gaming, semangat bang. Siap kakak. Sri Agustini, RT berapa bang? Mau RT-nya kakak ya. Bisa kakak DM kakak ya kalau mau hadiahnya kakak ya. Nama aku Rashid. Iya kakak Sri. Kakak Sri Agustini namanya Rashid. Kakak Rashid tinggal di mana kakak Rashid? Kakak Akila, GG gimana? Nama aku Akila. Oke kakak Akila ya. Oke teman-teman, lanjut teman-teman ya, kita baca wabah dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala dzalika nahya wa alaina mutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kakak Akila GG gimana? Nama aku Akila. Iya kakak Akila ya, salam kenal ya. Kata kakak Farel itu baca apa? Baca Aqidatul Mujmalah kakak ya. Kakak Sri Agustini, hai kakak Sri. Iya teman-teman ya, lanjut teman-teman. Masya Allah barakallah teman-teman ya, sudah komen ya. Baca bacaan sholat, ayo doa iftitah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila inni wajjahtu Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kakak Sri Agustini, aku suka dua adik ini. Iya Kakak Sri ya, Masya Allah Kakak Sri, terima kasih Kakak Sri ya, sudah menyukai ya. Iya. Sama sapetin channel saya sama dede saya sama Mm-mm. adik saya. Mm-mm. Lanjut bacaan ruku ayo. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Minum. Subhana rabbiyal azimi. bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk. Rabbi gfirli warhamni Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Atahiyat. At-tahiyyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum Ka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Alihi Sayyidina Muhammad. Iya Kakak Sri Agustini oke katanya tuh. Iya Kakak makasih Kakak ya sudah subscribe ya. Sudah like dan komen. Iya boneka iya. Kakak Dini Arba ini siapa itu? Kakak Nahla Kakak Dini ya. Kakak Nahla dan Dede Zahra Kakak Dini. Kakak Sri lagi hafalan praktek sholat katanya. Bacaan Kakak Pak Sri. Bacaan sholat Kakak ya. Kakak Rizky Junet, semangat belajar adik-adik. Salam dari Bali dan Pasar Selatan. Masya Allah Kakak Rizky dari Bali ini ya. Salam kenal Kakak Rizky ya, Masya Allah ya, sehat selalu Kakak Rizky ya. Makasih Kakak Rizky. Kakak Dini Arba ini, subhanallah, amin Kakak Dini ya. Lanjut teman-teman semua ya, terima kasih sudah kamu sudah menyimak teman-teman ya. Kita sekarang bacaan sambung ayat teman-teman ya. Siap Kakak Nahla sambung ayat? Siap. Ayo sambung ayat dulu apa baca dulu ngaji dulu? Baca ikut dulu dah dulu ya. Hah? Sambung ayat apa baca ikut dulu? Sambung ayat. Ya udah, sambung ayat. Sini baris, sini Kakak Nahla sini baris. Ayo jalan. Saya lagi bikin boneka kuda poni. Iya, semangat salam dari dari Kakak Sri, semangat salam dari Kintamani. Iya, Masya Allah Kakak Sri ya. Kakak dari Kintamani Kakak Sri itu. Belum jadi. Wah, iya. Kakak Dini coba surat Al-Ikhlas. Iya. Baca di cara enak. Yang mana? Al-Ikhlas. Bismillah Al-Ikhlas. Qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, bagus ini Kak. Teman-teman ya, sekarang kita Siapa yang pakai depan? apa? Mau challenge teman-teman nih, mau challenge bacaan surat dari surah Al-Fatihah sampai surah apa tuh Al-Hakumut ya, Al-Kausar ya. At-Takasur ya. Iya, nih teman-teman. Wah, tadi udah dibaca-baca. Iya. Ini. Yuk. Oke teman-teman ya, kita challenge